Ribadisela mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg Twi. Mafhungo malwane nga chino tshifhinga care. Our view is quite clear. If General Mkhwanazi has made certain allegations and he has the proof to back it up. Vagwadabi va madana vo gwalabela u tsireledza mukomishinari wa mapholisa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Mishumo yavho kha ifhele uyo tholiwa vhana vhaṱuku vho no ḓo controleya vho no ḓo ḓivha tshithu nga ha muvhuso. Vhadzulapo vunḓu la Limpopo vhane vha dzula tsini na mukanoni na shango la Zimbabwe vha khou ita khuwelelo ya uri mapholisa vhane vha kwamea kha zwiito zwa vhutshinyi na vhuaḓa vha fanela u dzhielwa vhukando vhu vhavhaho. We are crying for commissions. Uber is taking a lot of the money from the riders, and then when it comes to us, they give us less money. Vareili va goloi dza e-hailing vho ḓidzhenisa kha tshiṱereke hune vha khou vhiledzwa nga mashumele avho. It's a true team for performance, including the technical team. As I said, they work tirelessly behind. Nda lokovela ndine Tshanduko Ligege ndivadisela mafhungo a Tshivenḓa fano kha SABC 2 ndo livho ṱanganedziwa afho hayani nga ri roṱhe. Vhadzulapo vha Durban vho matsha vha tshi khou tikedza mukomishinari wa mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi namusi. Vhamatshi ava vho ṋekedza ḽiṅwalo la zwililo zwavho ḽi ṱanganedziwa nga mukomishinari wa lushaka wa mapholisa Vho Fani Masemula. Vho Masemula vha khou itela lushaka khuwelelo ya uri lu tendele khomishini yo vhumbiwaho nga phuresidennde wa shango iḽi uri ite mushumo wayo hune vha ri vhadzulapo vha songo ṱunga dzikhakhathi musi tsedzuluso idzi dzi vhukati. The purpose of the memorandum. This memorandum is submitted to the state president, President Cyril Ramaphosa, in accordance with the constitutional right of the citizens to petition the state on matters of governance accountability as enshrined in Section 1D and Section 59(1)(a) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996. We therefore represent the civil society and the democratic watchdog organization and demand the following as urgent matters. The South African Police Service, SAPS, intervention into operational dysfunction, ethical crisis, and compromised integrity of justice, crime prevention, and security, cluster specifically involving Crime Intelligence Division, Directorate for Priority Crime, AmaHawks Law, National Prosecuting Authority. I can confirm that the National Commissioner arrived early this morning in Durban to receive the memorandum. But most importantly, the National Commissioner will be addressing the protesters to request them to give the processes that are currently unfolding space to allow the Commission of Inquiry to do its work without any interference, and that the processes that are currently unfolding be respected. Tshanḓa tsha mukomishinari wa mapholisa Vho Shadrack Sibiya vho ṋewa ndaela ya uri vha vhe vho dzhia maḓuvha a u awela. Izwi zwi khou tevhela mavharivhari nga mukomishinari wa mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi vhe vha vho amba uri Vho Sibiya vha khou dzhenelela kha mashumele a mapholisa khathihi na u shumisana na zwigwada zwa vhadzia vhutshinyi. Vho Mkhwanazi vha khou ita na u amba uri Vho Sibiya vha khou ṱumanywa na vhadzia vhutshinyi vha ḓivheaho u fana na ramabindu wa dzithendara Vho Vusumuzi Cat Matlala. Vhadzulapo vunḓuni la Limpopo vhane vha dzula tsini na mukanoni wa shango la Zimbabwe vha khou ita khuwelelo ya uri mapholisa vhane vha kwamea kha zwiito zwa vhutshinyi na vhuaḓa vha fanela u dzhielwa vhukando vhu vhavhaho. Izwi zwi khou vha hone nga murahu ha mavharivhari a u pfhi vhaṅwe vhaofisiri vha mazhendedzi a mulayo vha khou ḓidzhenisa kha zwiito zwi songo ḓaho u mona na shango. Ramafhungo washu Tendo Bobodi na ramafhungo washu wa Sifanyiso Ulisani Libebe vho dzudzanya muvhigo u tevhelaho. Miṅwahani miraru yo fhiraho fara vhaofisiri vha tshipholisa vha rathi vha bva tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Mutumbu kha ḽa Niyani.
vho ḓo hweswa milandu yo ṱhaḓula mafobvu u pfukisa mafola nga nḓila isi yo mulayoni. Zwezwino fogisi ḽa mapholisa ḽo vha muhumbulelo muhulwane kha u homboka mimoḓoro fhaḽa Thohoyandou. Vhadzulapo vha ri funesa tshelede ndi zwone zwi khou tshinyaho mapholisa. Vha khou funesa zwithu zwa tshelede ino ḓisa fast u fhira u ṱhogomela no thivha na vhathu no khou fhirisa zwithu zwa vhoriṋe nga nḓila i songo teaho. Sa vhathu no khou dzhia dzigoloi dza vhoriṋe vha tshi dzi fhirisela seli. Tshelede dali ndi zwone ngori u ya ri khou hola u khou nyaga 5 rand wa fhiwa 10 rand still ya ḓi shotha kha zwine wa khou nyaga khazwo. Mara havha vhathu nga nḓila ine vha khou shuma ne vha vho ntshuwisa ndi uri vha vho funesa tshelede u fhirisa mushumo. Mishumo yavho kha ifhele uyo tholiwa vhana vhaṱuku vho no ḓo controleya vho no ḓo ḓivha tshithu nga muvhuso. Na tshelede isa ḓalei ha vhathu khou ḓala na tshelede ngauri magevhenga vha khou ḽa navho ndi zwone vha khou vhafha tshelede ine vha khou ṱoḓa nga hetsho tshifhinga yo no fhira na muholo une vha khou hola havho vhathu na wafi vha khou engedzelwa muholo zwi nga si vhuye zwa vuwa zwo fhela. U ya nga vha Road Traffic Management Corporation ho no fariwa vhaofisiri vha zwa vhuendi vha 42 kha miṅwaha ya malo yo fhiraho Limpopo. Vhunzhi ha milandu iyo i itea madzingoni ya Vhembe, Mopani, Waterberg na Capricorn. Vha madzangano a vhadzulapo vha ri vhaofisiri vha vhuyaḓa vha tea u pandelwa. Zwo ri disturb vhukuma ngauri mapholisa vhane ri tea u shuma navho ri lavhelelwa ndi vhone vhane crime vha tea u prioritize. Mara musi ri tshi vhona mapholisa vha tshi vho ḓidzhenisa kha vhutshinyi na vhone ri vha sa ḓivha uri ri khou ya gai sa vhadzulapo. Ṱhoḓisiso dza vha Human Sciences Research Council dzi ri vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe a vha tshe na fulufhelo kha mapholisa. Vhaḓivhi zwa vhutshinyi vha ri u sa fhisea nga mushumo ndi tshiṅwe tsha zwivhangi zwihulwane zwa vhuyaḓa vhupholisani. Among other reasons why police officials become involved in corruption, it's lack of motivation. When most people see that there's no opportunity of being promoted or opportunities of being escalated to better responsibilities, they become demotivated, especially when people who have qualifications are sidelined. They end up being susceptible to participation in corruption. Va community policing forums vha ri komishini yo tea nga president o ḓisa zwa vhuyaḓa tshipholisani I khou tea u ṋewa tshifhinga tsho ita mushumo wayo. We condemn with strongest term the involvement and the corrupt activity of our men in blue as it was alleged on a social media. We are encouraging members of the community that we should stay calm and wait the outcome of the commission which were established by our Honorable President of the Republic of South Africa. Zworalo zwa u dzhia mulayo wa vhea zwanḓani zwi nṱha vunḓuni ḽa Limpopo. Lutendo Bobodi, SABC News, Madimbo. Minister ngomu ofisini ya presidente wa shango vhane vha vha na vhuḓifhinduleli ha zhendedzi ḽa zwa vhusebi vho khumbudzo Ntshavheni vha khou fulufhedzisa phalamennde uri mazhendedzi a zwa vhusebi a ḓo shumisana na khomishini ya ṱhoḓisiso ya Vho Madlanga. Khomishini iyo tiwa u itela u sedzulusa mavharivhari a zwithu zwa vhutshinyi na vhuaḓa nga miraḓo ya mapholisa. The shadow of organized crime in South Africa stretches far and wide. The problem of organized crime is a serious and complex challenge that undermines national security, social stability, economic development, and the rule of law. It is no longer limited to local gangs. It includes transnational syndicates involved in drug trafficking, human trafficking and smuggling, rhino poaching, illegal mining and smuggling of precious metal, and cyber crime and financial fraud. In South Africa, organized crime is also closely linked with illegal mining, the Zamazamas, gang violence, is known in the Western Cape, in particular hijacking and extortion rackets, corrupt procurement and looting of state-owned entities, and cross-border smuggling of drugs, cigarettes, and firearms. Organized crime causes economic damage and distortion by diverting billions from legal economy through money laundering, tax evasion, and counterfeit markets. Furthermore, it discourages investment, raises the cost of doing business, and distorts fair competition. Mulangavundu wa Mpumalanga Vho Mandla Ndlovu vho ita tshanduko kha khabineti yavho. MEC wa zwa pfunzo Vho Kathy Dlamini na MEC wa mveledziso ya ikonomi na vhuendela mashango Vho Makhosazana Masilela vho shakuliswa. Vho Ndlovu vha ri tshanduko idzi dzo fanela u itela mavhusele a vhuḓi vunduni ḽavho. Miṅwedzi si gathi yo fhelaho muhasho wa pfunzo wo ḓiwana u kha gaḓa ḽa u pfi wo renga laptop dza randa dza milioni 2. Mulangavundu wa Mpumalanga Vho Mandla Ndlovu
vari wana uthetshelesa makumedzwa phanḓa musi vha tshi dzhia tsheo ya u shandukisa khabinete ya vunḓu. I therefore wish to announce the following changes in the Executive Council. Number 1, Ms. Lindy Leitima Sina has been appointed as the new MEC for Department of Education. Ms. Chester Seidel, the new MEC for the Department of Economic Development and Tourism. Ms. Ketiwe Muyeketi is the new MEC for Agriculture, Rural Development and Environmental Affairs. Ms. Nompumelelo Hlope, the new MEC for Social Development. Vho Ndlovu vho dovha hafhu vha panela ṱhoho ya muhasho wa mvelele, mitambo na vhuḓimvumvusi Vho Godfrey Ntombela. Vho Ntombela vha vho imisa u shuma zwi tshi kwama u avhelwa dzithendara nga nḓila i si yone nga tshifhinga tsha COVID-19. Of the head of Department for Culture, Sports and Recreation, Mr. Godfrey Ntombela, with immediate effect. This has not been an easy decision. It comes after a thorough process of engagement, assessment, and consideration of all the facts at hand. Mr. Ntombela's employment contract was extended by my predecessor, Ms. Refilwe Mtsweni Tsipane, from the 1st of March 2024 to the 28th of September 2024. It has also come to my attention that a fraudulent activity has been committed where former Premier's electronic signature was used in the purported extension. There is an alleged payment of 80,000 that was exchanged for the misuse of the former Premier's electronic signature. This matter is viewed in a very serious light. As a result, we have consulted the Acting Provincial Commissioner of SAPS, Lieutenant General Dr. Zef Mkhwanazi. Zwichezuralo lioro la EFF vunḓuni lo ṱanganedza tshanduko dza mulanga vunḓu kha khabinete. Vhashumi vha goloi dza private dza u endedza vhathu kana e-hailing vari tsheo ya khamphani dzavho ya u gonyisa masheleni ane a ḓa kha khamphani idzi musi vha tshi endedza vhaṋameli i khou vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha miholo yavho. Vhareili ava vha e-hailing vho matsha u ya ofisini dza tshumelo dza e-hailing ḓoroboni ya Johannesburg u swikisa zwililo zwavho. Izwi zwo ḓo sia tshumelo dza vhuendi uhu ha e-hailing dzi tshi kwamea. What we are crying for is the price. We are crying for commissions. Uber is taking a lot of the money from the riders, and then when it comes to us, they give us less money, which when we check, Uber is taking 45 to 50% commission. So that's the only thing that we, the drivers, we are crying for. We're not crying for a lot of things from Uber. We are saying they must decrease their commission to 25% or even lower to 15% because they are making our life to be miserable. We can't support our children, we can't do anything because of the something that they are imposing to us, which we don't know. We have tried to communicate, but they are not willing to listen to us. That's why we are saying as the drivers, we're going to shut down this foreign app, all of them, and make sure that they do what we want because it's not all about their car, it's our cars. When I started Uber, I didn't have my own car. I was renting a car from somebody. And then I managed to go to the bank and get a car. Because Uber doesn't want any car. They want a certain year model of a car. And they don't take just any car. They take certain types of cars. And we take these cars for roadworthy and inspection every year. And they're only using their car. We pay for that. We do criminal checks every 6 months. We pay for that. But you don't get any coverage from Uber if you are pregnant, if you are sick or anything. As a single parent, we are always on the road, we are always working, but we're not making enough. Vasongo ṱutshela kule ri tshi vhe maragani vha ḓo pfa nga ha u pembelela u fhedza miṅwaha ya 75 ya khasho ya mafhungo. Ri a vhuya zwone zwino.
ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza mafhungo a kha ḓi bvela phanḓa. Kha ri sedzeli. Khasho ya mafhungo ya SABC i khou pembelela u fhedza miṅwaha ya 75 ngeno mafhungo nga luambo lwa Tshivenḓa ono fhedza miṅwaha ya 22. Ri vhaḓisela muvhigo we ra vha dzudzanyela wone u pembelela khasho ino ya mafhungo. Vaino khasho ya lushaka ya SABC vho thoma khasho ya mafhungo nga ḓuvha ḽa 17 ḽa ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 1995. Khasho ya mafhungo a televishini yo thoma nga ṅwedzi wa Phando ṅwaha wa 1976. Nyambo dza ḓamuni dzo thoma u hasha mafhungo nga ṅwaha wa 1990. Nyambo dzine dza dzhiwa dziṱhukusa dzo thoma u hasha mafhungo kha SABC miṅwahani ya vhugidi 2. He mafhungo a luambo lwa Tshivenḓa a thoma ya muyani nga ḽa 7 ḽa ṅwedzi wonoyu wa Fulwana ṅwaha wa 2003. Ndi madekwana ri a vhaṱanganedza kha mafhungo a u thoma Tshivenḓa a televishini. Madekwana avhuḓi. Mafhungo nga luambo lwa Tshivenḓa a tshi thoma o vho rangwa phanḓa nga vho Tommy Makhode sa vhone mubveledzi muhulwane. Mudzudzanyi wa mafhungo nga itsho tshifhinga vho vha vho Mberedzebu. Hezwi u tshi vho swika hune ha vha uri hu khou ḓa Tshivenḓa na Tshitsonga o vha mafhungo a zwa uri ho phaswa mulayo kha buthano ḽa lushaka or National Assembly zori hu khou funa uri hu khavariwe dzinyambo dzoṱhe dzi vhe na uri dzi kone u hasha kha vhathu vhadzo nga luambo lwa ḓamuni hune ha vha uri vha lu pfesesa. Zwithu zwo sokou tou vha zwa tshikapikapi. Ri songo vhuya ra ḓiimisela zwa uri zwithu zwi ḓo itea ngori ra songo iswa na training uri to zwi itisa hani. At least ra thuswa nga vho Makhode ngori vha vha vhono swika na uri vha ḓivha zwa digital television. Kha tshigwada tsha vhabveledzi musi mafhungo a luambo lwa Tshivenḓa a tshi thoma ho vha na vhan Lucky Nḓou, Thivhudziswi Lukoto, Tshifhiwa Doyoyo, Ndedera Mushwana na Tshilidzi Davhana. Kha vhavhali vha mafhungo aya lwa u tou thoma ho vha Tshifhiwa Doyoyo na Thivhudziswi Lukoto. Nga ḽa 7 ḽa ṅwedzi wonoyu wa Fulwana Muhangani Matumba na ino vha tshipiḓa tsha tshigwada sa muvhali. So dzhia ṅwedzi woṱhe ri khou gudisiwa uri tshipfu vha na mafhungo o khou amba mini, hu tshipfu editor mafhungo kana tshiṱori musi muthu musi ri khou wana tshiṱori kha mafhungo wa ya bva kuvhanganya mafhungo aneyo zwi itiswa hani musi hu tshi edithiwa vha khou thusa zwo dzhia tshifhinga tshilapfu mara ri sa ri khou ya muyani ro vha ri no luga ngori ro pfumbiso zwavhuḓi zwi no tou nga zwi a dzhia ṅwedzi woṱhe ri khou gudisiwa izwo zwithu. Kha tshigwada tsha mutsho nga itsho tshifhinga vha katela Mpho Tshikhuḓo na Thomani Makwarela. U vhaliwa mafhungo nga luambo lwa Tshivenḓa ḽo vha ḽiga ḽihulwane ḽe SABC vha ḽi dzhia kha mveledziso ya mafhungo a luambo lwa Tshivenḓa. Ri tikedzana na ḽeḽi fhungo ḽa uri SABC i kone u bvela phanḓa i tshi ḓisela vhathu mafhungo nga dzinyambo dzavho dzo fhambananaho. Hezwinoni zwi ri thusa uri vhathu vhoṱhe vha no tshila kha heḽi shango ḽa Afrika Tshipembe vha pfesese uri vha tshipiḓa vha kone u dovha hafhu vha tevhelela zwoṱhe zwine zwa vha kwama na zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itea matshiloni avho nga ḓuvha nga ḓuvha. Mafhungo ya Tshivenḓa a hashiwa ḽavhuvhili ḽiṅwe na ḽiṅwe na ḽavhuṋa ḽiṅwe na ḽiṅwe a sielisana na Xitsonga nga ḽavhuṱanu. Tshigwada tsha zwino tsha mafhungo ndi Vhuyafi Maṱhoḓe, Vhutshilo Muhashwa, Jennifer Matsila, Dzivhuluwani Nenjelele, Lungamani Mufandilani, Tshanduko Ligege na Mulalo Munyai. Zwe ra vha ri tshi simesa u zwi ita ri sa fhedzi nga tshila tshifhinga ho vha hu shumisa luambo lwo kunaho lu sa solisei lushakani zwine ra vhona na vhathu vho salaho zwa zwino vha tshi khou isa phanḓa vho fara kha wono mulenzhe ri tshi khou ri ngeyo hayani nga vha ḓipfhe vhe tshipiḓa tsha ano mafhungo ndi avho na luambo ndi lwavho. Ndi pfa ndi tshi ḓihudza namusi ndi tshi vhona hune luambo lwashu lwa vha hone. Ndi fhululedza thimu yoṱhe ya mafhungo a Tshivenḓa, thimu ya SABC News na vhathu vhoṱhe vhane vha shela mulenzhe uri mafhungo avhe ane zwa vha zwone namusi. Murangaphanḓa wa thimu ya mafhungo a Tshivenḓa zwa zwino ndi mudzudzanyi wa mafhungo Vho Tshifhiwa Doyoyo,
ve vathoma na u shuma sa mubveledzi na muvhalo mafhungo aya. Ndi pfa ndi tshi takalela u vhona mvelaphanḓa yo no bvelelaho u bva tshe ra tou thoma haya mafhungo nga luambo lwashu hune ho no ḓivha na khaedu nnzhi fhedzi ri vhona mvelaphanḓa dzine dza takadza mbilu musi u tshi vhona uri aya mafhungo ri vho a wana kha zwileludzi zwa nyanḓadzamafhungo u fana na kha Facebook, u fana na kha X, u fana na kha YouTube. Hezwo ndi mvelaphanḓa dzavhuḓi dzine ino khasho ya SABC ya khou vha ḓisela dzone musi vha henefho hayani. Ri fululedza ino khasho ya lushaka ya SABC kha zwi a kona u swikelela na zwine ya kha ḓi ḓo zwi swikelela. Mafhungo aya Tshivenḓa a wanala na kha siaṱari ḽa Facebook, X na YouTube @SABC Mafhungo. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC Vho Saima Mabulo vha ri vho livhana na khaedu dzi si na vhukono khethoni guṱe dza mahoḽa. Vha ri u ambiwa ha mafhungo a si a vhukuma kha zwileludzi zwa vhudavhidzano ndi zwithu zwine zwa vhilaedzisa vhukuma hune vha ri hu khou tea u dzhiwa vhukando ho khwaṱhaho. Anything short of an ability to deal with this information means we are placing an election at risk. So our risk is no longer a logistical risk, it's no longer a human capacity risk in terms of only. Our risk is profoundly our ability to deal with the social media space and deal with it effectively. It's a difficult area because it's forever evolving. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo wana nungo musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 86 cents, bondo 23 rand 92 cents, euro 20 rand 76 cents, pula 1 rand 23 cents. Mikofela JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3349, platinum 1375, oil songo kunakiswaho $69.14 nga fagi. Minista wa muhasho wa vhuendi Barbara Chris vho faladza bodo yoṱhe ya tshikwama tsha masheleni tsha khombo dza badani kana Road Accident Fund. Muhasho wo amba kha tshiṱatamennde tshawo uri u faladziwa ha bodo iyi zwi khou tevhela khaedu dzi sa fheli dza mavhusele khathihi na mashumele kha tshikwama itsho tsha RAF zwine zwa khou sia zwi tshi khou nyadzisa vhukoni ha tshikwama itsho kha u shuma mushumo watsho u ya nga mulayo. Minista vha khou amba uri RAF i khou tshimbidza mafhungo a u imiswa mushumoni ha muofisiri muhulwane mutshimbidzi wayo Vho Collins Litswalo nga nḓila i si yone zwine zwa khou sia hu na masheleni manzhi nga vhukati ane a khou kwamea. Zwiṅwe zwine zwa vha khaedu khulwane ya RAF ndi u kundelwa hayo u badela masheleni khathihi na u gonyela nṱha ha masheleni a mbadelo dza vhoramilayo zwine zwa khou sia hu si na vhudziki ha masheleni khathihi na u ḓisa u shaya fulufhelo kha bodo iyi. Vho Chris vha ri vha khou humbela muhasho zwa gwama uri u thole bodo ya tshifhinganyana ya RAF u itela u ya nga mulayo ya ndaulo ya masheleni a lushaka. Mafhungo a namusi o guma hanefha a madekwana a vhuḓi mutsho wa tevhele zwone zwino na dzivhula nenzhelele ndaa. loko vela kwata nizari kwa nazo zuru kuna barala psa nyimene sha mucho mariko na kala machelo na kororo se kwa msi kwa mucho makore ko una domba kasipta zone zwa kapakati na kasipta zo vadwa hone ro wana mmi ne de kubudzula kasipta zone zwa pakati shango matar chakala machelo ro wana michomvulo ne do za do sko frefera hane pala uponi akapa kapina shango ne rado wana una rubondo ro miyo ro tona do ko shikane pala kapa oskale matar mbura dzidzi ko do para zona ziko frefera ngazo kasipta zo bari ndi zo vadwa kati mmi ne de ko vrapanda na kubudzula kasipta zinji za shango matar zo do vrapanda ramadalo ya samro tona piso ushakora nga degree
Celsius manolo ta Afrika Tshipembe ri khou thoma nga vundu ḽashu ḽi vundu ḽa Gauteng na khora kids khoro 22 phala ḓoroboni ya Pretoria dza 22 pol Carletonville kati na 22 phala Vereeniging mutshoni vho ri ḓo dudela zwo matshelo tshitava mathatha kha vundu ḽashu ḽi vho vundu ḽa Limpopo ri khou no ri mutshoni vho ri ḓo dudela kha matshelo dza 28 phala Musina kati na 26 phala le kati na 25 phala Pone vho ri ndi ya Thaba Zimbi ri tshaka vundu ḽe vho ri ndi vundu ḽa Mpumalanga hafha ri khou mutshoni vho ri nane fa khona tshi dudela zwo matshelo ḽi tshitava dza 23 phala Mashishing kati na 26 Mbombela kati na 29 Pone vho ri ndi ya Skukuza ra dovha ra dzona kila skwira 20 phala Pone vho ri ndi ya Sekunda mathaka vundu ḽa KwaZulu Natal hafha ri khou mutshoni vho ri ḓo dudela zwiṱuku matshelo ḽi tshitsha dza swika phala kha 25 phala Ulundi kati na 25 Richards Bay kati na 24 phala Pietermaritzburg mathaka vundu ḽa vho ri ndi vundu ḽa Eastern Cape hafha ri khou mutshoni vho ri ḓo dudela zwiṱuku zwo matshelo ḽi tshitava dza 21 phala Mthatha kati na 20 East London asongwa na 20 Pone ya phana shangona vho ri ndi Pone ya Gqeberha mathaka vundu ḽa vho ri ndi vundu ḽa Western Cape hafha ri khou mutshoni vho ri kila ḓuvha ḽi khou na hospital zwa Vhaḓuvha na matsho makwala songo ṱavha hoṱhe hospital zwa Tshipembe dza ita 16 phala Cape Town kati na 18 Clan Williams kati na 17 phala Laingsburg mathaka vundu ḽa vho ri ndi vundu ḽa Northern Cape hafha ri khou mutshoni vho ri ḽiwa ḽo Vhaḓuvha kha hospital zwa ndi zwa Tshipembe fhedzi dza ita 17 Springbok kati na 20 Carnarvon na 18 DR ri tshaka vundu ḽa vho ri ndi vundu ḽa Free State hafha ri khou mutshoni vho ri naone u khou na makwala songo ṱavha hoṱhe fhedzi dza ita 19 Frankfurt kati na 23 Bothaville kati na 22 phala Bloemfontein matha zwa zwino ri mbo phetsa vundu ḽashu ḽi ndi vundu ḽa Northwest na ri khou ri kids kuita 23 Potchefstroom 22 Ottosdal kati na 24 Pone vho ri ndi ya Vryburg matha ngo rangaredza zwo ra fara zwo mari kona no thiri vhuḓa vhusiku ha vhuḓi nda